Yeda so ewo bon me pa cho we blocking the camera no. Yeda so ewo BONOKYEMPEM hall as in ma ye twen komo papa yi o hwe nanim ono so nanim luki familia what baba heba e bia wonnim na wo hia ne da enne ene ye ono so ba training ni bi mpanifo wa nyina wa mu nduro no omoji FDA fo entete ene de ye nduro enu nte ya twen baba heba se ne ye misa no training na oba ye no ohun ni se nchama e pa cho se di ni enu anu no di na enu anu baba heba the whole BONO is okay ba se me heba osi hu na no so heba doctor me pa cho wada ma ne ye ba training den na wa fa free training oh masua na ma bebre efa ho amani agi because all the time no yeah all the time ye ba training no ye nya bibi papa free mu yetime fa kwan papa so ye ndro yetime sani pa bebre yare when you say herbal and drone very important boa pa and obi anim ye baba herbal ye BONO East ohana ye center no ewo ye edwuma no nti every meetings bia training say na ye ba na ye fa adwe na ye hu kwan be fa so na ye ndro no kwan betime receive your customers no yes baba wada ma dina baba herbal no spiritual kakra wo na physical nko kakra wo spiritual kakra wo o say obi o sunsun muni bia no ben na hu say u feel vibration no eni na me bisa ne sa no we u free ampa yes baba herbal and spiritual yes obi anem baba herbal and spiritual eti BONO is for check kwantudwa na fe man ade ba ko a o say ade we die e ba maso ya make kin one oh yare any asthma any stroke body pains like to say obi ayetu no duro sunsum spiritual oba ayade a masa hosta say one kasa oben no utimi wo say bibi wo yes until yes both spiritual and physical yes you be ja kwan mo wakono for chi akwantudwa obi si Techiman a wo hemfa ye wo kintampo BONO East okay kintampo sim kintampo won fa hen blaster just love school junction okay yes ohona baba he papa baba heba what ni dia unhu nanim da enne de onu ankasa oni baba heba ye beda asese won so ben ye bibia ne a besan aba won chen yenko fathers heba na ye ne father ending komo na yenhwe kwan ya ye befa so a ye be ye nduro eno na ne FDA for buy en chen a on be training ye kakra kwa be fa so be packaging ye be preserving nduro afri yare ne haw ne amane bebre ho eno na ne FDA for buy a on be training ye nyina nti fathers wa se num what fathers heba online bebre chairman ye eti chairman ye makwa ba ye ja akora me jo so eburu yes fathers heba na ye ba meeting ye be sua kwa be fa so e be ye nduro na o he ne meeting na wo ni sen akora no kwasama meka kire odasani bi a wo hwe ye saa mmere na wotie ne se sebe onipa kro no se wa mamu bia na chese sebe wa hwere ne ma bebere because sebe empanyin se wani ensa wo ka kire enne ye nyamfa so de bebere na free training mu enti oja wo bisa me training ho asema mpa cho kakra metima aka no father seba wo kubem na fe ye hwe wo kire kwan wo aduru be na hwe a ana yare ben ena eba waso yeso a utim se yare we de edu a mekeke no one okay ohun se sede ototorobo nso nyankropon twede ampon aye bia fo kantanka ode niyama dum nipa na okano asemu se nimdi a memman ninti no da ne da ya na obere na oba fathers heba ewiase sebe ye mfa hwene po aduro ensa kompo eba sa sebe enyeye de tie nie okata a woso ye wokete pon ene wokete ankasa fathers heba wo ba ye dwumadi a ye die do so nemom emumiensa na ye ho professionals pa na enketenkete na aka ne nyina de wo ba father lion che kan se entatia case ye dwumadi a ye die di nkan ye sebe oba wo se wono de enyinsen abono se sebe jonso aboa okokọ se ye infection e de bai se ye namu ya de be problem bi na de bai both physical and spiritual but only a spiritual center papa me pacho spiritual and herbal center na de tie nie madika aboduro no ba koso dodo akonya ba kon tena so nche de ka hu mienu obi a wo se ubi bi anya mental problem wanya adwene mu ha obi
na adwene mu haw na wanya no se eya drugs ne kofa baaye me pa cho se ye namotuo bi na otu ye na firi ho no machiri no ba sa papa wa wo behu bi ukai me ya machiri ba Gideon wodi machie okọ problem kese bi mu na nipa nyina reject no na nida so ni ho ba no biem to obi asamre ni bibia nya mental problem am pa cho ye se mo mfa no nkoto ankafo mo ye bibia nyeye fafara lion number na frame afei so sebe be ma wote ase a obema enwu weni nromiensa ye number 0552 19 74 37 na dodo na aka se fada doctor na nkasa kora ukohia na ne kasa ne na ho brase mpo etimi ma wonya yaresa enhye da mu nwenwe ntini so bra na awurade nam yenso doc obeja mu akono obi practitioner but onin krata na weba meeting uba meeting na futu be na arbe masa nipa na owofi a oye abibiduro nanso onin krata bia ohun se empanyin se kwantia wo ho ya na eyemusuo baby a wo ye herbal practitioner and be pacho uni license and certificate a wo ye odwumadie no mesrew ye say every day for a thief, one day for a master but modern na twipin impanyinfo na me pacho so bra bedwan kuoi ye wa abotre de ma obi biara impanyinfo be kyerɛkyerɛ okuo mu biara me pacho o so be ma wadwuma wo ye no SCP asinim because ewi asinim ne ye mpanye den enwie mano asi me da say yani fathers heba father nankasa father lion ono ankasa eni ono ankasa na father heba ne dia me pacho momfre papa na okoi mame momfre papa imame momfre okay papa isi yemfa no okay ene won so bra na yem won papa aha oh me bi se asem na okọ aha ube jina ni se yase ye bre ni ntimi bo ha na ma bo ha aha me pacho mira ye bre ni ntimi ye be kontentam so udin me pacho me de Dr. Benjamin Ansu Japan pacho wo che kwa wa hin ye wo Techiman ye wo Jaco be magazine na ye be Fda training uhu training ni say oh training no ekoyie papa na ebra no bia no aya na ye ne Fda for eta enya kitawudie na omo ye training e de maye na aboye e wo yaduye mu a chese ama ne no yaduye na timi akonanim a ene eboa adasama bebria onyankopon nam ye nso a eye nduru a wode adom ye de sa adasama yare yo papa obeja mo akono oho no waso ye no yare be ne ba obekeke ne wan na obi onni nkrata oya adura futo be na ade be ma no okay se eba ayaresa no mu a no kwasem ne abusua ye waduru a eba honamani yare se ye nsansa ekoro enseye chicken pox se me bono tofa ade bi etoto honamu a ne titiriwu no nipa na ye adura to nru ahodo a anko anaso omde akọ eye apomdian hwe ye hospital a omo ye ya antumi anko no se obe ye hwe ya onyankopɔ tumi ntie waduru e de mawa one time sa ohaw ni nyina etuotwa se ye panyini se ye akola asema me kenye se ebia eye bosirem kan ya bo nipa bebre a adanso ne ho eye clear eti se ba honamu yare pa dia me sro bomodin ase obe freyen ye be mu waduru onyankopɔ tumi ntie nyina be ko na dia ho na ye no abeteki interview ankasa na papa my friend na ache man be gina me che papa de me di twato no se obi a kaksaviyo kake ha wo no ye duro no just 30 minutes pe now me na me ka kiro one time abusafo ye be kɔ ne ho na yakɔ full interview ahanti ya fa number ma me fa number ni tudwa ba cho se wo here kira kwan a obetumi afrɛ e wo 024 92 92 300 024 92 92 300 onyame hira obibia me so me da se pa chama mini papa ndin komonwe abusuafo me pa cho papa ya hwehwe ne sa na ne ho aye scarce e wa ase fia ase num obi atwetwe ne sa afa na ebra so aye so ya twe na oba beduru ase num me pese me boni din me ye yankola na mti ni din na mi so pa me pa cho me mo ndo nka sa boni din ye ma ne se kakra ho me da se papa pa cho se bra ne se kakra me pa cho association ank aya adwumako kese a omoya bibiduru e wo Ghana ha senum omo president ankasa eni papa ye friend chiri achinje doctor chiri achinje papa ye mo akwaba ye papa me jonso okay mamma akwanya kakra na onka anka wasem si maba ko penkyere me yo omama akwanya e de me da wase me di the traditional doctor na agin a dodo afre me chiri achinje na ankne ye friend short ne ye habanru nkamum koni fumini num ye ya ye tetete ahaba na ye boaboa ye nnuanam a
omo ya habanro no ya register omo ya do mafa process ni ama omo tete ni ya lead omo do makọ FDA ni ya lead omo do waji TMPC licenses ni ya sam omo nya tete se be obetima ye adwuma obetima ye no papa Ghana obi be no ma wonya ha obia. Ene ye beda as papa wada mo so obi tete haban oni eduro bia ene na ni betwa video so afuto be na ade masa nipa no yo afuto am de be ma on se bejo haban no nka mukuo ni ye mount tere ni wanim ni ye nye licenses TMPC licenses mfama ho ni ye nsan mfa woni wanim ni ye mfa nko FDA na oba kro ni premises ya ya haban no nka mukuo premises kesi a ye ma ye koifo na o betimi eden ye dey register wo FDA. enye se me mo hwe hu na obi onni licenses ana onni tumi krata se oya duro na waba FDA meeting aba ye afuto be na ade masa nipa no se bia won wa na adwen se o medwane ank ana on dwane ko bia but still order so ye nduro me nka se hu na asem be na we wo masa nipa no yo sani pa no ye quack se wo ji licenses na mo bia do no kra wo ye no bia nipa no wawu awie entimi to of say owu wie ni say okono mo do be kasa bia me kono maso asia do na manya ha and say wan ji licenses ni say wo ye aduru a risky pa na nom and say ni licenses say wo ye aduru ni say asemba ho a utimi ko 25 years and na je in prison timi sremo mo amonya ji licenses ni na mo hwe say mo ji licenses na mo de ye adwuma papa se o ye aduro na uni licenses na se ye chiwa obekom 25 years entimi pacho mira wada roma aduro a oye minim se oye nduro bebre ma ye waduro ni ba akopɛ ana se yare bia obi ba ho a obetumi asafo eche kwantudwa na fa number tudwa yo madu na ye fe ne kyerɛkyinje enku eye aduro timtim kata ne honam ya e Ghana ha agidi ni ba bia ntimi number ye 0543 307430 kyerɛkyinje heba center pacho ye hwe Techiman be hu wen me wo we society anyan kwanta o de odu Techiman kwasi station kwa ye facility ba ko nti ba ubenya ye Techiman site